This is Pamakio TV. Keep watching us. Twongeye kubasuhuza abakomeje kugenda mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya Pamakio TV. Nagira ngo usabe nimba utarakora subscribe kugira ngo uyikore maze dukomeze n'inkuru yacu. Uyu munsi turabaganira ku mateka n'ibigwi byaranze Mushikiwabo, ubu ngubu watorewe kuyobora umuryango wa OEF. Mushikiwabo Louise yavukiye Ijabana mu karere ka Gasabo kuwa 22 Gicurasi 1961. Ubu ni umuhererezi mu muryango w'abana 9. Uyu munyapolitiki w'imyaka 57 yize kaminuza y'u Rwanda i Butare, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'indimi. Muri Nyakanga 1985 yigishije Icyongereza mu ishuri ryisumbuye rya Lycée de Kigali. Mu 1986 Mushikiwabo yahawe buruse yo kujya kwiga muri Amerika muri kaminuza ya Delaware, aho yakomeje mu bijyanye n'indimi n'ubusesenguzi. Aho ngaho ubwo ni ukuvuga yuko yari mu 1986 kugeza mu 1988. Agisoza yahawe akazi i Washington DC. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye ariho abarizwa. Abenshi mu muryango we barishwe, harimo na musaza we, uyu ni Rudasingwa Rando, abenshi musanzwe mumuzi. Ikindi nababwira ku mateka ya Mushikiwabo, ari mu bashinze umuryango wa Rwanda Children Fund, wafashaga imfubyi za Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Yamaze imyaka 22 muri Amerika, aza kugaruka mu Rwanda muri 2008. Akihagera yagiriwe icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame, ahabwa kuyobora Minisiteri y'Itangazamakuru kuva ku ya 7 Werurwe 2008. Mu Kuboza 2009 yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'umuvugizi wa guverinoma, umwanya yari ariho kugeza n'ubu ngubu. Ikindi nakubwira kuri Louise Mushikiwabo, ni umugore utaripfana mu gihe u Rwanda rwibasiwe n'amahanga muri diplomasi. Ni umwe mu banyarwanda bakoresha cyane urubuga rwa Twitter mu kazi kabo. Ibikorwa bye by'indashyikirwa byatumye mu mwaka wa 2004 ahabwa igihembo kizwi nka Outstanding Humanitarian Award yahawe na kaminuza yo muri Amerika. Iyo ni American University School of International Studies. Muri 2014 radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yamushyize ku mwanya wa 3 mu bagore bakomeye muri Afurika. Ikindi nababwira ku mateka ndetse n'ibigwi byaranze cyangwa biri kuranga uyu Madame Louise Mushikiwabo, uretse imirimo ya politike, Mushikiwabo ni umwanditsi w'ibitabo. Mu mwaka wa 2006 yasohoye igitabo cya Rwanda Means the Universe, u Rwanda bisobanuye isanzure. Iki gitabo cyari gifite page 384. Yafatanyije n'umunyamakuru Jack Marker. Iki gitabo cyanditswe muri 2006 kirimo ubuhamya bugaragaza amateka y'u Rwanda, itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Iyi Jenoside yabaye muri 1994.